Eyotumie manje nyahlanya emathandweni okumabhodlela chain Tike izini Dala ngengoma tike Why sithandwa sami ungitreata kanjena Why love you wami ungibamba kanjena Why sithandwa sami ungibamba kanjena Why love you wami ngikuthanda kaso Why ngiyazibuza Why umphatha kanje ngothande ngilalo hlalela phezu kothando lwami umphathiso wenyamazana sithandwa sami Why sithandwa sami ungitreata kanjena 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 Ay ama-chocolate ngiyakuthengela yonke into ngiyakwenzela kanti yini inkinga manje umsebenzi ngiyakwenzela yonke into ngiyakwenzela kodwa why ungibamba kanjena ngiyakufonela awusabeli le phone sithandwa sami kanti why ungiphatha kanjena mani amakulunge uthando ngicela ungitshele nami ngibe kwazi ngoba wena awusekho lana usamboni njengomuntu ungibona njengomuntu nje ophandle kwelayini ugijima ngezimota awukwazi impilo iyakuphi ngitshela nami mapepesa ungitreata kanjena Why my wife ungitreata kanjena ngiyamthuka mangithi ngiyakhuluma Nesikhathi sami awusenaso mangithi ngiyakubiza ufuna ukubuya uhlala ungitshela ukuthi wena ubhizi lapho emaphathini kanti yini ngawe lapho uhlani khona lapho ngoba ifuture yethu lokimile mina lokandindele wena kodwa kwamanje awusamboni njengomuntu sithandwa sami kwenzakaleni ekuqaleni kwenzakaleni for okhathesi kanti yini ngawe lokangisakuthanda